ya what your papa me. Who be your mama time no? Yenya panyini bi ma ne be ka cho say, your mama ye onya kura o ye panyini. Abedi man panyina kwa a wo san ya ba Kwasi official. Yenya nyansani bi ma ne tu sa futuo no. Yenya nyansani bi e ma ne tu sa futuo no. Kwasi official wanye ga wunidi. Wanye ga Kwasi official wunti munidi. Wotu nyina de trede. Kwasi official wotu nyina de trede akwa wonama one more pampesa wunti munante. One more pada wunti munante one more pampesa wunti munante Kwasi official. Wo bet ma ka che obi se bi fre bi ma bi mfa. Wo bet ma ka che bi. Kwasi NDC fo nso onwunufo na no decide na hia be. Me Portia me ntolitrum kwanya ndo be faso no. Sando di na da hwan ko be fro. Sando di na da hwan ko be fro. Sando di na da hwan ko be fro. Obi a watima di do mama atemda. Obi a waku do mama hu fi. Wa hye do mama hu mfem. Wo Sando di da hwan ko obe fro. Kwasi official. Wuga ni abranti a wutu nyina homa nyina tete. Gefa wudiri wom. Gefa Kwasi official wudiri wom. Gefa ya register wudiri wom a. Wo ye ge adwuma dendenden wo Kumasi a wudane betena nkran. Nkran ba butu agum. Kwasi official. Utinja ge wi betena aseka ne ape. Uge now ye me Portia mintimi nyebi. Kwasi official ge now ye me mintimi nyebi. Ge now ye me mintimi nyebi because why ye ge na che e di do ni paduam awura ni paduam. Wa fa ge ni say ye okra ni wa che wa fa ye again ni say okra ni wa jenkwa. Kwasi official wa nye ga wunidi. Wa nye ga Kwasi official wunidi. Wanye ga wunidi. Now we are baby amana who Kwasi official pay be nuni. Muko sheshe ampanfo be mamu 2000 and mo twitwa pictures Kwasiafo. Muko twitwa pictures amojo nsemo wi. Mabu adam. Uja ge ni ye wia uya beka ne ape uye ge ni wia uye ge ni wia masa meme ntoni trimu de unti me ya ne ape o Kwasi official wa musa wa hu uti nye ge ni wia beka ne ape Sam George ni hu su ni pada Sam George ni buna bua Sam George ni buna bua NDC ni bia na NDC ni be me taka cha sa wo Portia odi Sam George atenti dian Sam George na adwuma ne say obeye minister of communication Sam George adwuma be na etima ye osro wusu adwuma ye bi ni Sam George ye osro wusu adwuma ye bi ni Sam George ye and this for na muko sure mo please calm down na mudi dia please calm down who did the bia no betima be cap please calm down actually bia please if I calm down who did you ni bi na didi. Please calm down. Ni panel to data no. Who catch say please calm down. Who go share rate one makoka please calm down. Share rate no say enya ska wi enya no hu awie. Enti please calm down what share what catch rate because your data ye to ye nte ye ka. Data ye to ye nte ye ka. Please calm down. Who share rate and waka. Because ben bi ane be data ne be credit na be toto e ba ate ho ka awie. Enti creator please calm down what you say ni watwa so. Na me de data ntoye me nya ho 10% menti ase. Please calm down enya men ha. Enti politics videos na ye no. Ya yusu ya dwene ne kansemu. Sa content created for enya ba dwene be di create ya na. Ushi NDC for bi ma please calm down wako ka chebe na me please calm down me menti ase. Please
calm down. Me menti odi batwi kasam kra menti ase kopin se mebu se mi didi. Na ngu se mi didi please him for calm down. Please him for calm down. Yet social media. Kwasi official be di jo mama tam. Di jo mama ni be ye fem. Kwasi official ebe di jo mama tam e di jo that niema bufu ya Sam George hu ye mahi me pesa matini di wo wiase se Kwasi official di jo mama tam. What did your mama tell no? Aye, Rita. Imagine. Adia mampu fu. Say ya ni pa fu kran kam ni problem. But sa Kwasi official personal no. Sa Kwasi official personal etimadi di your mama tem. Eti chanempwa. Edi dinatem eti chanempwa. Ada your mama di enye bi papa. Your mama dear be papa. Huh? Why Sam George dear be papa? Your mama dear be papa. Buanchi wa wo kasa de enwe. Ye nya free senior so ye kasa no abegina ha. Ko tu fa ye be fa ye ko e. Ye kasa no abegina. Ye nya free sia ye kasa mbegina ko. Wa ko suku ye nindiefo ba. Wo ye nindiefo mako. Period kasa. Mr. Portia, now what to say? Nyame odmoba parita na so. Na ko platforms bi sisi ama ngofo bi guso mu defend sai. Enye Sam George na frɛ wo mo na TikTok for no mo ba ene na omo aye omo selection yi sa afo ne de omo koy. Omo jare. Ana mesia. Enye Sam George na frɛ wo mo a. Why na free Ghana ko China ko gina Ghana TikTokers and why na ko gina ya na enye Sam George. Enti Sam George no wonu omo ba be share meeting na omo kama na te so omo ba be share meeting omo be hia friend say breaking news ebusua asama Sam George edia to dwan na ebusua oyembe hyew enti blogger bibusa no say minority say NDC government no ema president John Dramani Mahama pass LGBTQ+ bill no na anu ye demand na ebusua oyem kra be hyew tiensem a ode to dwa what they demanding for the LGBTQ bill to be passed. So ebusua oti asem a honorable Samuel Nate George MP for Ningo Pram edituja o say omonko busa minority na sense omo and omo so mo pese president no pass bill no which means he's not interested say bill no be pass say pass you he doesn't care the year nyina in 2022 2024 and all call bad nyina no because no pese odisivi Ghanaians no to abama the NDC enti ono wanya de opere den awie so sabe oni be pass you say pass you ono no kire mu a ni kire asem enti minority for no mpese pass bi obi a ono de o say emfa ne ho a kire se busua ono abusa mo na ate George o ye hypocrite me kan kire